žēlojas par dzīvi. Он жаловался перед Богом. Viņš žēlojas Dievu priekšā. И он говорит: Господи, я просто не понимаю. Viņš saka, Dievs, es vienkārši nesaprotu. Я тебе как бы все это время служил тебе Es visu šo laiku tev kalpoju, и как бы отказался от себя, atteicos no sevis. постарался быть верным тебе. Es centos tev būt uzticams. А вот и результат. Un šeit ir rezultāts. Ну, такое разочарование. Un tāda viņam bija vilšanās. И почему-то небо молчит. Un es kāpēc debesis klusē? Вам знакомо, когда небо молчит? Jums tā ir pazīstama, tā kā gadījies, kad Когда debesis klusē. вы стучите, Kad jūs tā kā klauvējat, просите, и jūs кажется, prasat un liekas, просто тишина. nu klusums vienkārši. Но вы знаете, Bet jūs zinat, у Бога всегда есть выход Dievam vienmēr ir izēja и ответ. un atbilde. Он слышал от Него. Viņš dzirdēja no viņa. Господь проговорил с ним. Dievs uz viņu Он runāja. написал этого. Viņš to Я pierakstīja. читал этот ответ и его копировал. То есть для себя просто Un оставил. es to lasīju, un es to Когда pārrakstīju мне priekš трудно, sevis, kopēju, lai kad man grūti Я ir. читаю и напоминаю себе то, что Бог ему сказал. Es lasu to priekš sevis un atgādinu to, ko Dievs viņam tam cilvēkam Господь bija задавал pateicis. ему 3 вопроса. Dievs viņam uzdeva 3 jautājumus. Он сказал ему: Viņš viņam prasīja, я оставил все ради тебя. es atstāju visu tevis dēļ. Что оставил ты ради меня? Ko tu esi atstājis manis dēļ? Задумывался, Viņš задумывался. tā izdomājās. Ничего не ответил. Nu, neko neatbildēja. Второй вопрос. Otrs jautājums. Я отдал все ради тебя. Es atdevu visu tevis dēļ. Что отдаешь ты ради меня? Ko tu atdod manis dēļ? Чал. Viņš noklusēja. И третий вопрос. Un trešais jautājums. Я умер и воскрес ради тебя. Es esmu miris un augšām cēlis tevis dēļ. А живешь ли ты ради меня? Vai tu dzīvo manis dēļ?